Kaseng gitre trok watip kam ke East Giant Hills Truck Owner and Transporter Association nin ijan mit ke arpa pratrik de chem go ba kaseng gi karkhana pen mi khandau bilat wa em ha East Giant Hill District ne benta open sngau ye wa mat ki heyato wa ikhi khan yongki Hagiyalang wada penman ha karkhana top sem de em lang na do ki wa mi khmat ki karkhana wa pher hapo ka chatri yong ko All Giant Hills Cement Manufacturing Association neite ki wa mi khmat ka East Giant Hills Truck Owner and Transporter Association de lang ki wa bon ki khon Niliang Presiden ke East Giant Hills Truck Owner and Transporter Association ukur chandakar hadin ke yalang khana o ye da wa ban ye chem ki wa ki bru yong ki karkhana pe mi khandau bilan to wakam ki tretrok mjurap yo kamai ki namo ukilon na ki karkhana wena jrong wa idor murle man I wabiang dapen bat ki wa ki karkhana permi khandau bilat daksi banki ki brupna de wele bon jai ki bun tangwa kamwa ki ktin imsingi namo kamuto yong kaseng ongo safety satisfaction and on time delivery is our priority ukur chandakhar ong wakam ki wa khmat utho ki kilat kiluti upen jam yawaro ikho Wekam wakani to kasin nangkong ia chem yongki khana wani liang ki karkhana mpuyi ki ong yi tang wada ong ki yaki wo e ki deitho yawaro idawa yongki heya kalam wo arki parik Presiden ko All Giant Hills Cement Manufacturing Association uwaman le uhe ka top sem cement da khana wa heya chem de kalam ki wada mat da kaseng ki tritrong Wai da kentu haro ki yaki wo e ki deitho hajrong waro wa idawa gi khnang yo pha chaki klik company ne bha waki man ki dukam ki mi khmat yong ki company we hedin ite daw ye chem ya kalam biang ki chwa wo yo ya karai Yomu yo blai wada dir sumar I haduk ni kelimat yo iula ikam namta ga bedru yo I kamtam na district yo ga is ga jehil ko ko kamtam ya ki tre kali ko am hapo ke ni district yo I iwan ne hini to namta upun ini ya ki bedru ko am kari mata kamtam gitu ko im jakpa na ka babok kari Oksa ya kayong ngasam berpendap pendiang ya kayong ngasam. Karena kamte hagan ngapor nga kamu presiden kamu nong mikmat kamu nong yelam yong pi. Ye nyo hini ay kublay ya pi ne to gasin ga wanong kong. Ye nyi hini wan I hini nabanta uthui ya kajakpo yong I. Karena kamte ay kublay bi wi pa bi miero kuna bertuj yong pi. Nei bha lada khana ye bertuj yong pi dong chim ga yepor. Karena kamte ay kublay kulumlang wara. Wade chim kia pi ne to gasin ga wanong kong. Kini tak kesin ko nakong I kam kinong mi khmat ngabo hapi warak ki member go em hapa ka solution yong I wakat nang mi gisngi I upen nyo ya kam yong I ko lai sakmat nagamanta upen im ya gajak bru ko em hapa ka East Giant Hills District warak ko I adu kamte next ka mawaga ni ka gijing mi yong I man go senjam ko nakong dang bon kita gijing ko I hat u ya kendo Kadu kamte I kuau ang hanigapor pi kam ginong board pat ginong support ya I sngob ha kadu nang mi gisni hawa em ginu benta kawa I mi jakmat sngob ha yaksim khia nang wa ni kam I yong I tuman gawalai but one ra ile yang tu so nagbanta upen im yanga ya pi waro kat kam ka moto yong ka association ko ang gamni na safety satisfaction and on time delivery is our priority. Mut kata to nga kamu leader. Wa hagan ka por open urlang ya kan ni jingkwa iyong pi. Kadu kamte smel ba hawa em ganu ka advertisement lani ha ganu ka jingpti la ha group lani ha ka kot kubar smel ba. Chem khia ya ka kam ngani kam umta uya kan no EV ya heavy chem wa nga kamu leader yong pi. Nga aikti ya ladi wa upen orlang ya kini jingtmu kat kam ga moto yang ga association yang ne kajan me ka jingtmu bat ka jing angot ki jong ikum ki nong yalam I wan hang ne ban pun sneu sa ka kubor ba ka jingtmu ki jong I ban ya kendo bat ki cement factory ban ya kren halor ka jing bal ya kendo da ki trajro ki badon hapa ka East Giant Hill district barok gawai umta hakani ka jing ya kendo ka jong I ni syong kumba donasi kenta umta halar kani ka jingyakran ka jongi ki cement factory na kaliang jongki himla ban ai ka no ka asuran ka ba 100% akmat do ikum ki trajrok ikum ki nang yalam ngi mi syakban kai kendian ngakwa ban punsnyau ba kat kum ka moto jong ka association ka ba ong kumne
safety, satisfaction, and on-time delivery is our priority. Umta kajing kabah khmat do nama jak beriujungi khamtam kitu kibabo kali kitrok bat ki baro nado kinru saka seneng kuthop lang isyam jing namar ba kimnya kalot kababyang namar siman factory kila le bonde kitik tak nakata daw ni kom ginong mikmat kum kilidar kiba sngew ya kane kajing ni mi jakmat ban ho ya kilat kilunti ban penor long ya kata kajing wa jong ki ratrok khamtam muduna lut mi lut ki kam ki trok ki trok ki lokal hoy mi lut don katu kane kiba yo hendrai majority hi kimnya nala kata kador kamlong kababyang. What happened, we have discussed with them. They have not given anything in writing to us. We have told to them what is your requirement, what is your agenda of the meeting, etc. You give us in the black and white. After that, we will forward to the company. You are the owner of your transport, but we are not the owner of these things. We are sitting here as a company's representative. Will be forwarded to them. After that, again we will sit down. Whatever the discussion is been made, whatever the final is made, then we will decide accordingly. Okay. And they have agreed, okay, we will submit in black and white.